Hagaji kini rung syaka FIFA World Cup napo North America la pentikna ya baro light league jaka. Katba ya ke tim kobat hakerdan ke besau ke haban yang konversa ya ke tim napo OFC kata de ke New Zealand ke bala up lupa. Kamut ke Costa Rica ke babat hakerdan ke besau ke yang konversa ya ke New Zealand. Habapai ki jingle kai menem step ke Mexico ke lejap ya ke Salvador ban pentikna maka ya rung syaka FIFA World Cup hendak babat hakerdan ke bah. Katba ke USA ke bat hakerdan ke belai kan pentikna ya lade bakaya rung syaka FIFA World Cup walada ke syarem ha ke Costa Rica namar katam da ke goal different ya ke Costa Rica. Katba ke Canada de ke belarung lupa dang ha ke tayau baladem walada ke syarem ha ke Panama ha ke jingle kai bakado. Develop ke jingkini rung syaka FIFA World Cup kalapoi syaka bukut na ki kontinen baper Henry dangdon sa light league jaka badangsa. Kita ada ki kontinen ki ba ki tim ki babat hakerdan ke besau bat kawasan ki kinia kini bat ki bai ki kontinen. Kamut kini napo Asia bat napo CONMEBOL ka Peru kan ya konversa ya ke Australia lani ya ke United ke Arab. Kat ke tim ke bajab hapdeng ke United Arab bat ke Australia kan ya kendo ya ke Peru. Kata ada ke tim ban pentikna sekawai ke jaka ha ke FIFA World Cup. Kat bas kawai pat ke jinyelek kai kan long hapdeng ke Costa Rica Persia ya ke New Zealand. Ka bajab hapdeng ke New Zealand lani ke Costa Rica bandrung syaka FIFA World Cup. Katba ke balai berdangsa dari ke jingkun hapdeng ke Wales, kamut ke Wales ke haban up ke Wales ya ke Ukraine lani ya ke Scotland. Ka bajab na pedeng kita ki light league ri ban pendap ya baro light league jaka badangsa. Kamut kiri bedang don jingkermen napo Europe ke Wales, Ukraine lani ke Scotland. Napo Europe dari setang kita kiri ke bedang don jingkermen ke Wales na kita. Katba napo Asia United Arab lani ke Australia. Katba napo South America lani napo CONMEBOL dari ke Peru, napo North America dari ke Costa Rica, napo OFC dari ke New Zealand. Napadang kita ki bangalanyo dari setang light ligiri panyorong. Diperlok tang kini ngini kendo pada hakawai ke video wanam kalian highlight but share ki wai ki perlok jongpi kublai shibona.